autobusa ili što? Čudan san. Zakasnit ćeš na prvi dan škole. To ne želim. Hvala. Okej, slušajte me. Započnimo ovu godinu znanstvenom mozgalicom. Koja će vrsta nadživjeti sve ostale na zemlji? Ema? Insekti. Preživjet će sve loše stvari koje radimo prirodi. Neki od njih imaju puno nogu. Oni će zadnji ostati. Stari, polako. Uzlijedit ćeš se. U krivu je. Krivo, krivo, krivo. Reci, Noa, ti imaš neki drugi odgovor? Roboti. Roboti pogonjeni neprekidnim motorima. Roboti su strojevi, tehnički oni nisu vrsta. Zgodna i pametna. I u krivu. A, ti si sigurno Troj. Lijepo što si nam se pridružio. Možda nam ti možeš odgovoriti na ovu mozgalicu. Koja vrsta će nadživjeti sve ostale? Mi, ljudi. Kako to, Troj? Ako ljudi rade zajedno, mogu prebroditi sve. Okej, zanimljivo. Ja stvarno se nadam da je Troj u pravu. Box. Da, admirale Malkor. Što vi misliš o tom planetu Zemlji? Ljudi se ne mogu mjeriti s nama. Napašćemo taj planet i sve ih uništiti.